Assalamu alaikum bir jolu. Kızıl Toş'ka kızıqqanlar. Короче, Kızıl Toş'lardan şumuna bir par satılat. Samesinin kiçine bağında moyunlarında var. Kızıl Toş samka taza. Baldarı var içinde. Ekoten var şu baldarı men satıyoruz bu. Samkası жақшы uçup da oynayıp da mına точкаға çıkıp lenta oynayıp. Mına jerde Kızıl Toş var mınake. Mınақтағысы чоң самесанын içinde par var. Анық вообще баягындай обзеспим ушундай келген. Төшүндө эле калган. Ошо самка Кызыл Тош бүскүн уже эми төшүндө эле калды, так барды келип атат да. Мынакей. Мына Кызыл Тош бар мынакей. Şu samka. Bu уже өзүнө келип мынакей оңолуп калды, элдерине жоголуп. Мына уже мына төшү келген мынакей азыр көрсөтүп. Анан мынакта бирөө бар. Şu Самес самкалыгы билинбей атат мынакей. Ona төшүндө калган. Босо сүйлөшөбүз, ошо Кызыл Тоштор сатылат.